Lop mi na lupa ulan naon ha, hakanat ni lunglom te in nung kut kanit lain ha, ram sung thong karak simlay. COVID-19 rong a menung pangachung abu loading in ngandamnak minister zong ni nol an chwa. Memaram chung ni khat a menung pasha lengmang COVID-19 shuk angai mi amhu ha cha a memaram ngandamnak le janglak minister zong ni noi pek mi da ti lo chu menung pangachung abu loading in aparan na hlei zana nol an chwa. Hinol an chwa mi hi chonko mi zot nak do nak phung chang pula chang khat chang than bi ning in nol achwa mi asi cha a hinol achwa mi a nol apek mi dot kwa jong alang tar chi pakhat nak a chawza jung le chawza ren tun nak hun ludu a kal lei le kir lei patni nak a se jung le company ren tun nak a kal le kir ti bentuk pathum nak a noi pek nak long long in market le dor khan pol thil chok mi pali nak a noi pek nak in kop phor nak tua panganak a bachai nak he a pet lai mi pol Paruk nak a noi pek nak in COVID-19 kham nak ding a rentuan mi pasiri nak a poi pang le lak shwak thil kong a pariat nak ngandam nak he petla in si in le se khan kal ning pako nak a chetni chan kal nak hinoi an chwal han simalam cheu thong a do Aung San Suu Kyi ni a Facebook chamhaya atar mi chu COVID-19 he a petla mi pol hi phung upadi ning in dan tat asa changlai mi zapi itluk ron kho nak ha aro thana chathan asilo a nol kon chwalai ti atial Aparan hai sari zan lai sumalam pathum na cheu tiang memaram chunga COVID-19 in manung somat da panga anzo manung pali an thi manung panhi an dam than tia BBC ni alang ter Ramleng thong karak simlai Delhi in Australia aphan mi ni Delhi mi phun hoi rupi singthum ambam na India ram Delhi a razam in ummi hakha thantlang mi phun hoin ha cha a ti in Delhi in Australia aphan mi hakha thantlang ni India tangka rupi singthum phai ambom na Hibam nak a tombo ngai tu upa pu kan mit ni Delhi in Australia aphan mi in somre rong ni kan ti kho jok cheu in kan chwa I India tangka rupi singthum phai achwak I Delhi a ummi kan mi phun hoi bam na kan kwat na tia aparan hai sari a di ha kha pos a chim an kwat mi tangka chu aparan hai nga a Delhi ha kha thantlang lei mi I zo khan nak Delhi ha kha committee upasin aphan mi an dak chawlan Amma lai upa pu do chungni kan tangka kwat mi tlam tlingte in amhu nak le lunglom nak bia avan kan chim I kamma jong kan ilom hi bom chan nak a akut asam tu Delhi in Australia aphan mi phun hoi belte chongjanga kan ilom tia pu kan min ni achin chap chun hi bom na am pek mi chu amma Delhi hakha committee upani rem antia chun kamma ha thantlang long silo in Delhi chim mi dangjong ni tap khowein ha silo ti kan du tia achung lai upasin in kan thai Hibam nakhi amma Delhi hakha committee ni bom an bahal mi ha silo in an thongpang thai in Delhi in Australia aphan mi an hoilani sahar nak in an haibom min hakhi asi nihin a India ram Delhi a hakha thantlang razam dirmun in menung thongkhap phai rong an umri tia thong kan thai Lihin tika rarinding in chung num leo asia chun pakhat nak li an hin le changka chuboi tang thuddan tang le I khun tang ti bantuka I thup no chajak arwang chu thiri atlami le atlumi ni annan swalai penhi nak linhin adi than lau chuka chun umpang pathum nak thiri cha nak chuboi cha ok bizu ti bantuk panga shrim tha arwang chu annan swalai ti nak asikau Pali nak thala ong pang le mecheu pangan lai lo arwang su nalungmit lai ti nak asi pangana I khun chung na a chun nabok tu khut in bak arwang su nalung amit lai na tu swal lai ti nak asi Sakhat chunga COVID-19 zot na shik adam tar khautu si answer thwa chang Tuluk tu campaign halai lau tia anthan velai chung min thang media asami cable news network ni athan mia chun Chicago rambun kilik si company ni si kan sar chwa chang
hi si hi nek sak tinga taluksu kampe shum lai lau te an than hi si hi manung zale som thum le panga sina nek sak nak an toi I manung zale som thum le pathum an dam kha hu asi acheu khachu nili nuwa an dami acheu khachu ni sari nuwa an dam hi si hi amina ramdas sevar te au asi kokala ramdas sevar te tello amui samle akong lam nam hu chaw kaulai hi si nak in athadau mi zong arau hlanna sar chwa kho ding in ani zuam tia thai asi YSH channel ni alangtar tol chung thang korak chim lai COVID-19 irumven nak cha tentlang dorle market achan rikhya in an han lai memaram chunga minung somret le panga zot na shik ngai I minung pali anun nak aliam changmi COVID-19 zot nak in irumven kho nak ha cha a ti in tentlang ko chung dorle market chu jinglai simalam paruk in zanlai simalam lai ni tiang long honding in nol chwa asi tia tentlang sipin lut lai pu van zuk sin in kan thai COVID-19 rat in kan lot kho nak ha cha atin thantang ko chung COVID-19 rumven nak committee na he petlai in betak te in rian kan tuan thantang ko chung dor di lak sin ha se market lai sin ha se thil zole thil zol hani jinglai simalam paruk in zanlai simalam lai ni tiang long thil chak kho le zor kho asi changlai chun thil chak zonga murhu I hu lawa chun chak kho asalai lo hu zong hi ahar pa ngai cha a kan ma sipin lai in ha kha kan cha I kan chok nak man te in kan zor than ha lai sipin minister pu su thatle thantlang sipin torel na in zok phal tu manung panhi zong kan chhan ha tia pu wan zuk ni daha ka posa achim atu bantuk in nol an chwami hi thong hi kumkul april na hlai siri thok in ase changlai tia kan thai dot mi nu la pa ulenaw ha tu ten ha khanat kan thong chim nak chu hivial in kan ngori lai azab tu le angai tu nandi lak chunga kanilom nilhon sung kasi